Yo soy Hannu. Cada día hablo 3 idiomas: castellano, finés y inglés, y catalán, más o menos chapurreo. Y he escuchado catalán ya 15 años en esta casa. Trabajo como corresponsal para una radio finlandesa, observando sobre todo lo que pasa, lo que ocurre. Ja juhliminen meni härän hyvinvoinnin edelle. Juhlien puolustajat uskovat ja sanovat uskovansa, että härät eivät kärsi, ja kun kaikilla on juhlissa niin hauskaa, niin eipä. Selvä, samoin. Moi! Nosaltres parlem anglès, perquè ens vam conèixer parlant anglès i era l'única llengua que podíem parlar entre nosaltres. I tot i que fa 16 anys que estem junts, continuem parlant anglès encara. But of course it's nice to go, you get to meet the teachers and you find out about field trips and colonias and things like this, it's okay. Good. Parlem persona? Ona, tot això t'has sortit amb el que t'han donat a l'escola? Com ens no m'han donat a l'escola. A l'escola no, t'han donat davant de l'escola. Laia, mitä sä siellä teet? Tuotko sä alas? En. Miksi et sä tuon alas? En halua. Osaatko sä vetää leukoja? En katso. En osaa. Kyllä. Koetapa oikein kovasti. En. Y con los hijos, yo hablo finés y ella habla catalán, así que tenemos 3 idiomas en casa. Cada día, si cenamos, hablamos 3 idiomas, que es finés, inglés y catalán, pero no tenemos ningún idioma común. Istu Anna siinä vähän aikaa, odota mua, joo. Alex, fas dos aspirador. Laita Alex, siitä fas dos aspirador. niitä kanonia. On. Para mí la situación muy complicada en principio fue esto de dar besos. Y tenía problemas de averiguar si empiezas por la izquierda o por la derecha. Ona, Laia, Alexi. Alex, tapa't les mans, guapo. Alex, vols deixar de tocar tots els instruments, rentar-te les mans i seure a la taula? Una riqueza enorme, porque a través de los idiomas entiendes culturas y también entenderás, te sitúas mejor en el mundo. Mutta Laia sanoo, että se on kala semmoinen, joka on vähän niin kuin ihminen. Onko se nisäkäs? Joo. Nisäkäs. Ai. Joo, nyt mä tiedän. Mä tiedän. Delfini. Mamà, per què li dius? Però ja l'ajut, ja no... Sí, anda, jo que encan adivinar si no és injust. Niitä on monta erilaisia. Oh. Monta erilaisia. Niin, Voisiko kertoa vähän lisää? Odottaa, se on katsomassa. Mun mielestä peix. Haluatko sä lisää? Ninguna. Joo. Vihreät aina. Vihreä vai ruskeä? Se vois olla. Lo que pasa es que, claro, cada vez más piensas que hay menos diferencia entre los dos países. Tienes sus costumbres de hacer cosas de una manera o de otra manera, pero la meta de hacer cosas es estar bien, es ser feliz.